Javno govorenje pod nazivom Vjera i oprost održano u Mostaru dalo je priliku studentima Islamskog, Katoličkog i Pravoslavnog teološkog fakulteta da upute poruke mira i pomirenja iz vjerskog ugla. Na putu pomirenja ne treba gledati u druge, nego poći od samog sebe, poručili su studenti Islamskog, Katoličkog i Pravoslavnog teološkog fakulteta okupljeni u Mostaru na razgovoru o vjeri i oprostu. Na mladima iz religijskih zajednica ostaje obaveza da autentično tumače svoju religiju, što će reći u konkretnom slučaju islama da tumače religiju na način kakva ona jeste, a ona jeste religija mira, harmonije, suživota i međusobne suradnje svih ljudi. Iako se religije u BiH svakodnevici često stavljaju u kontekst podjela, njihova prava priroda je u širenju ljubavi i pomirenja. Ljubav prema drugima, prema stvarima, prema bližnjemu prije svega, ali i samome Bogu. Da oprostimo jednim drugima, ljubav je na prvom mjestu, jer svi smo mi jednim drugima bližnjim. Nije bližnji meni samo moj tata ili mama, bližnji je svaki čovjek, dakle, koji hoda ovom vaseljenu. Javno govorenje pod nazivom Vjera i oprost realizovano je kao dio USAID-ovog projekta Pro budućnost. Cilj cijele ove danas aktivnosti je da približimo ljudima svih nacionalnosti, svih etničkih skupina u Bosni i Hercegovini proces i temu mira iz ugla religije. U projekt je uključeno 30 opština i gradova Bosne i Hercegovine.